Esande ibere zihingwire abebyo kwerinda bebembirwe mukuru wa polisi omucyanga kya Mwitanzige hamwe na RDC wa Kikube bakatabwe ihuriro ryo kutuntumura abantu mu itakeri eriyo bukama bwa bunyoro kitara lyapangise investor wa Hoima Sugar Limited ukuhinga ebikoijo kumara emyaka 9 rya Cyangware ancestral land bengero barikumanya nk'ekibira kya Bugoma omugomborra ya Kaboya ihuriro rye kareto ho kwebaganisa mu mbebembezi ba district ekigemeserize Minisita omuhwezo w'ebyamataka Dr. Samuel Mayanja okubitahamu abakulembeze babalese ebizibu bekalakasiza walinga balaga nti no abantu bangi babagobe mu bibanja bwabwe bali wane ebintu 200 Johannesburg gena tugende tulabe ekiri ku ground kati nawe kichola ebibanja by'abantu biwa eri ku luguudo gye twalabye amayumba g'abantu gonna ntende era ne investor tubulidi bagenda okusa abani wabewe amalwaliro n'amasomero part of their corporate social responsibility kugamba obu bwe bulimba analemwe bwe tayagala bwe buleta bwe butabudde gwanga. Minisita Mayanja banize kugiraho urukiko n'abebembezi b'obukama bwa bunyoro kitara hamwe n'abebembezi ba district na bwanyuma yashikahita ko mu cyaro cya Nyahirongo okwetegereza jinshongezi bo bangaddala bantu babibanja mbadde wakubeera wano okutusanga bazze mu bibanja ngizo okutuuka wano nga bano ba looters bakigwanyiriza abantu abakunganyizibwa abantu bwe tutamanyi ne baleetebwa wano babaze bagenza okubawandiisa nga baweranga 9 abo basobodde okuwandiisa balala baduse. Minisita Mayanja ashagikire cy'akakiiko k'ebyo kwerinda kakozire nangwa yakaragira ngo abahingi ninga barukosya amakara batagarika kurubato mu itaka rya investor babikungule ekintu kirongote investor agene maaso n'omulimu gw'amuleta mu ggwanga ekitundu kikola kulani abantu mu kibwene bakataha mu kibira ekya investor Hoima Sugar bayo kya makara babyaramu n'ebirimo byabo kyonka ngire bakitahire morede bakisiisa. RDC wa Kikube Amurani Tumusime ashabira bebembeza abandi okurekeraho kubihabiha abantu so abebembezi tureke kuhuya abantu umubembezi omurungi agambye abantu amazima kandi amazima ago nubwo twemereho nyowe ankara DC engawe ya president tinsobora kusagika kubinga abantu mbibanja akwa nenyite kandi manyire orutaro hagati ya Hoima Sugar Limited hamwe n'abantu nangwa n'ekitongore cyo kurinda ebiro mu ihanga cya National Forest Authority rutwireho ku rwo mu mwaka wa 2016 gashakwanwaga ba Ambrose Katoto.